Da li znate razliku između ove i ove knjige? Jedno i drugo je Tolstojev Rat i mir, prvi srpski prevod iz 1899. 900. i 901. godine, objavljen u 4 knjige. Međutim, iako su ova zadrugina izdanja, takozvani zabavnik, uglavnom poznata svim kolekcionarima, ova varijanta je vrlo retko viđena i malo ko za nju zna. U čemu je razlika između ove dve verzije? Verzija koju držim u ruci i koja je izlazila u nastavcima posjeduje svoj originalni broš omot koji se ne nalazi u standardnom izdanju zabavnika i blago je većeg formata. I najbitnija stvar, ovaj komplet koji izlazi u sveskama je vrlo teško skupiti. Evo, ja ga prvi put imam u posjedu za poslednjih 20 godina.